Rainbow Channel clear to te chibai ule vain hi August ninga ania India le akai noi chanchin thar atangin bul lautanila The Indian Express chuan nizandar ko le minute som thum vel khan India laka Pakistanin ahuang aron zau aniti anron tar langa nimin khan Pakistan sarkar chuan political map thar an siama he an map thar siama hian Nepal map thar siam angmain India ram chung anrama anrin lut le tanual mai Pakistan chuan diglo le om anglo takin politics thil an kalpuyan itin tarlan ania heng India ram bungthen khatle China nena an in nepna le China in aram nia asoi akle mek bul nai lok lok te po atela Jammu and Kashmir te Gujarat state chunga Junagadh le Ladakh te chu Pakistan ram chunga anrin luta dispute area ram boile ram in chulai khoilam ve main malak phal ani lo na mun te po Pakistan hian thiatin aram chunga ada tavek ani India la hian zo te thingkunga lon tir tum angmain Pakistan le Nepal laka hian asak tungmaya nor chhodon pon atang tata po thak don pon chuti thau chu ani Trongka chuan andu lauti ansoi chamchi thunga Prime Minister la puja turin Ayodhya Ram Temple lama pathian beturakal atumbok India media te chuan helai muna vakal lo hian aina le Hindu pathian biak in naizo ka po a puja thei tho antia in hialna a chok chuak ta sale helam chu lu chi lo photang kan kol thuilu tukang ti a hloma ti chuan Pakistanin aram chung nia a chhal pakhat Junagadh hi mania row in rail andua wanga British in India a apply po khan tran khotlat jingami ania Pakistan lam hanjom thut hunlai te po anaya mase India ramin independent amhunu khan India rama anron in chungluta ani ti chuan tuna hian Pakistan chuan aram ani tin aram chunga arin lut tamia mai ni in Nizan Khan tarlan ani Ministry of External Affairs chuan Tharum le ti luina nen minne ka firfiak polte lolu theina kong ahon jaw saka hetiang hian Pakistan hian atia hei hi India in aveiber le aeng helber ani Pakistan political map thar hi kan huwa Prime Minister Imran Khanan atlangzar ania politics a thil ti om lo bertin thil thleng ngai lo tur le lein huaya phum bo tur mai ania engtika ma aram claim hi a hlotling don lo ti in an changlet ani Nimin Khan Pakistan cabinet minister ten an thir hawa lungrol taka an pom hnuwa Pakistan Prime Minister Imran Khan hian all party meeting a ko chhun joma Pakistan political map thar hi an pom fel nuwa map thar hi atlang zarta ani all party meeting a ko tel kher hian India media te ngai ati thalo zuala in dauna machon don emo ram himna tur thulian tak ani lo chuan ko ani jan lowa emergency a hetianga a ko wang hian China nen hian arwalin India laka kuthak thut antum a angni in angaya The Indian Express chuan India hian chanlet na apek hi ain soifia masak nange hei hi adu tok le maidon ti anjot ngalbok India politics boruak ati sousang lea state tamtaka BJP in sarkarna anlak na chu an hingtran mek ni in Twitter lama tarlan ani boka India ram hum him tur hian political map thar India hian asiama chumichin chu na taka hau andu mase chu tunthleng hian India chuan Nepal laka le China laka po ala tilwa Modi hian a hlau ni in an pu bok left party ten bang turin an phut bok ani left party hroi tu Rahul Gandhi chuan India ram hi inchis khat po kan chan tur ani lawa nuclear arm nei ram lian jingami India hian hroi tu huai sen amamoa Modi hian a hlau ani chuan banna thelut thoi ro se Congress party hian Prime Minister ni na hi danang taka in thanna ani lo chuan chu pui kan du lo mase BJP party chunga le
cabinet minister jinga po India territory huaisen taka hum hal ngam tu anom chuan government of India hian road fel mai ro se ati party krang khroi tu te po antrong chuak na salaya times now lama po party krang ten chanchin bo sailai hian debate an nei na salaya BJP lam antrang na sale left party lamin anor na hlebok ani hetianga Pakistanin buaina thar aron cho chu mek la hian China lampo anron pong tuala the print chuan ni jandar sari le minute som pasari khan India le China chuan commander levela in biak na chu nei andu tolawa ma se in biak na masa khan chunjom le turati ania China chuan pangon so chu anram ani zia ansoi nuwa chuasan tura India in anor chu India thiamlo anchan tirjoka pangon so kongpuya China People Liberation Army te hian roadblock an siamani ti anron tarlanga diplomatic levela China PLA commander te hian soifel angai thu ansoya in biak na nei chunjom andu toloti ansoi mase ka video danga ka soitong khan eng levela bo in biase China Foreign Ministry chuan pangon so chu anram chung ani thu anlo soitoa chu wangin in biak na engmain omjia anei to in arin omlo ani India laka hian an huang tau sot viau maya India hian line of actual control Ladakh lama Indian army troops tamtak athon luta tank le armor vehicle engemozat nen line of actual control a hian an thleng toa mase China hian nungtol atumlo kha Indian troops deploy ani nulok khan jakran chuan China Communist Party rorel na chu arum ve tuala an fighter thale ral thuam tha tamtak line of actual control a hian anron chhaplut rangle ani ti antar lang ve boka China drone te line of actual control thithlain an thlok kwal na salhe bok nin antar langa heiba ka hian Tibet tlangrama indawnun chanjir ni om takin China fighter te boruaka anin vor kwal na salhea Indian Air Force te in ringin omma se pakhatma boruak thithlain ancha chuak lo nin antar lang bok China PLA ten roadblock an siam na mun hi India in aphu dang chuan patrolling jalen taka nei theinan in nuk kirtura anti na mun bullok ania mase Communist Army te hian strict takin roadblock an siam na le a chevela position an lavekto aniti the print hian antar langa expert te chuan ama atanga an lo soito angin India hian aram hauhi atina le ani lo chuan hengram te takte te nia angai le tunma abei thama angai lo ram Nepal le Pakistan hi China ram angtluk ani toa China PLA te le Air Force te an duin an thlok lutin anin thiar lut thaya Three Front War machon mai thei kan ni na chu achiang to hle ani anti ramdang ten hemi chungchanga hian an ngai dan an la soilowa he chanchin buat sailai hian he thuthar hi puanjar ani lim ani wangpo ani mai thei ani he tinga India in buaina thar ni tin mai ama chon bel zelai hian ni jandar som pani vel khan BBC chuan Lebanese khopui Beirut thilpuak na satak mai athenga Lebanon Health Minister chuan atlem bera mi somnga aitlem lo anthia mi sanghi jasari chuang liam tuar anom bok ni in an puanga he thilpuak hi enge ania engwanga puak nge ti hriat anilawa thilpuak hi alian tham hle ni in hriat ania meyal na satak achuka van boruaka in chong sang tak tak te aya sangjok fea thilpuak khu hi ain vor chhomup pup mai ani Lebanon Internal Security Chief chuan thilpuak athlenna mun hi puak thai thil lam anda na building area ani ti asoya kumsang hi panga Prime Minister Rafiq Hariri thana chungchanga thu buai August nisari tunkar jirtopnia ngai tu ani don awanga boruak asan wanglai tak ani ti BBC hian anpuanga Lebanon official thren khat chuan he accident hi thil dangdai wang ani anrin thu an soi ve boka local media te chuan video thala katanga alandanin thilpuak masaber hi car ani thu an soya he car hi alo tlan thlenga na takin apuaka
ti chuan explosive house tam tak chu kang kai ngalin apuak dar zuita ni in an soiti BBC hian an puang bok news agency trend khat chuan Israel thilti nia angai na Lebanon hian a nei ani ti an tar lang boka ma se engma confirm na an nei lo thung ani BBC vekhian Nimin Khan Israel chet chuana an ron tar lang bok ka video masalama khan karon saitoa Hezbollah militant 10 Mount Dov area atangin border rong crossin Israel lamchan Syria bordera Golan Heita poi khoi tumin an ron luta Israel Defense Force 10 anloman anikha khamitum khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel rontiboya border rong cross tu ta chunga chanlet na natak kan pengal zel don ani ti apuang ngal kha ania ti chuan Israel Prime Minister in het hu apuan nu hian Nimin Khan bom manga Israel munthen khat bei tumin border anon cross lea Israel chuan an thucha ngai poi molowa ngain Prime Minister in alo soilok to angain Syria ram chunga Israel Air Force 10 airstrike anvanaya BBC hian antarlan danin he airstrike a hian Syrian mi sompanga anthini in Syria chuan apuang ani ti antar langbok nimina Israel airstrike hian Syria army mun anbituma chungjinga chuan Syria observation point le intelligence collection system te anti-aircraft artillery facilities tele command and control system te hi anvachudar nasahle ani mishing thi le liam antam lona Israel hian Syria ral thuam le intelligence te thuvon that tam tak anti chiani ti tarlan ani Indian and hichuan anin anglo deuh chu ani ramdang te hichuan anram chunga chet tuma firfiak pol emo army emo poni se border anon cross chuan a chanlet na an pena thei viau zel Israel Defense Force chuan thu chua an siam zia Syria sarkar hian aram chunga kanthil ti hi chiang takin lo hria se kandua Israel laka boina le har satna siam tuma Israel ram anron ra phubalakna ani antia Syria lam hian beilet antum ri lem lo nge chanlet na anla nei ri lo ani